নমস্কাৰ, এটি নতুন দিনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। হাই হেল্ল', কি খবৰ আপোনালোকৰ? আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে RPP ভেলীৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা মূল প্ৰৱেশ পথ। এই পথেৰে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। আহকচোন আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে শাৰী শাৰী দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ৰবৰৰ গছ। এইবোৰ হৈছে ৰবৰৰ গছ। ৰবৰৰ গছৰ আঠাৰ পৰা ৰবৰ বনোৱা হয়। আহকচোন চাওঁ আৰু ভিতৰৰ ফালে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাব পাৰিব। আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। সেইবিলাকেই হৈছে ৰবৰ গছ। দেখিছে আপোনালোকে ৰবৰৰ গছত এইবিলাক চাওঁ, সুস্থ ৰবৰৰ গছ। চাৰিওফালে যিফালে চাই আপোনালোকে এইফালে দেখিবলৈ পাব কেৱল ৰবৰৰ গছ। এটা রবর গছ, এটা রবর গছ। এইবিলাক ৰবৰৰ গছ, ৰবৰ গছ। नेटवर्क बहुत डाउन है। आप चलिए, मैं बॉस से छुट्टी लेके आता हूँ। ठीक है। अरे ये बॉस छुट्टी देगा या नहीं देगा, क्या ड्रामा करेगा। अरे मेरे पापा, हाँ मैंने अंदर से सब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस से जो मेडिक्लेम पॉलिसी मिला है वो तुम्हारा काम आएगा। तुम जाओ।
ऐसा लग रहा था कि सरकारी नौकरी से अच्छी होती है, लेकिन मन लगा के काम करने से सारे काम आसान हो जाते हैं। नौकरी की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो गलत फहमी थी प्राइवेट में गवर्नमेंट नौकरी के लिए उनकी सारी गलत फहमियां दूर होंगी। सारी खुशियां प्रेरणा है, हमारे कर्म की मनोबत है। अंधेरे में याद दिखाती है